laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. tiɗɗe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude oɗo handuɗo e yettore, neminirɗo en ko ɓuri mawnude e nemaji ko neminta ɓiɗɗo adama kon waɗugol mo julɗo, ɓawto ɗum okka mo cellal. duwaniɗen oɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam mo allahu on neli e meɗen yurmede wonande tagore nden fof. haray ɓawto ɗum meɗen hiwrora on ara ɗum hiwrango l'islam ko julɗo hani hiwrode ɗimmo muɗum. si yiwi ɗon haray ko woni en ƴettande konngol ko ɓeɗo karmakoɓe men ɓe annduɗen daraniɓe jannugol e waajagol fii ɓantugol oɗo drapeau l'islam ngol ɗo konngol Allah subhanahu wa ta'ala tabita ɓe maake Muhammad laɓe. haray noon yewtere maɓɓe nden ko ɓe suɓani en andintingol hannde ko yewtugol en ko honno wawata hiwitorde e bone ko lorrata ɗo. sinnama cheytan koko yalti e ɗoftare hino lorrude tagore Allah nde. ɗum noon no waɗi pecce ɗiɗi. hino toon cheytane yimɓe ɓen anniye e feere maɓɓe fof ko lorrugol ɗimmo maɓɓe. hino toon kadi nde a feccere hara ko cheytane ka jinnaji ko kanji kadi imminte fi lorrugol. hara ko kamɓe ɗo famodirta lorra tagore Allah nde. haray ko honno no hiwitorta si tawi Allahu on niwni e nder ɗen hiwitanɗe ma ɗon hara wona e hoggo hakkunde mon hara ɓe wawalima hiwde ko ɗum ɓe faala e honno lorrude mi innayno ko ɗum ɗo ɓe faala e ɓanginande inchallah. ara eɗen toro jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo hawrindinɓe e nder makuji ɗin ko yiɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o weltori hara no yaadi e deftere makko nde sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. o waɗa en nanoɓe moƴƴuɓe gollitiroɓe ko nanata kon darano golle ɗen ɓaawo si nani arayɗen innaɓe ko saɗi ko tooli. billahi samii alimi min alcheytani rrajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي. كما تفضل أخينا الحاج محمد بري في هذه الليلة في هذا المسجد، أريد أن أذكر نفسي وإياكم ما يتعلق أو ما يتحسن به المرء بينه وبين شياطين الإنس والجن. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وإياكم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا الإخلاص في الأقوال وفي الأفعال. الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى طاعته وبغض إليهم معصيته، وجعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه طريقهم. وأشهد علم اليقين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في شيء. من تمسك بحبله نجا، ومن تركه هلك، ومن استنصره نصره، ومن دعاه أجابه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استغنى به أغناه، ومن سار على طريقه سدده، ومن استرشده به أرشده، ومن استعان به أعانه. خالق البريات وعالم الخفيات ومدبر أمر الأرض والسماوات. أمره تعالى بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده أو بالأبد من الأم بولده. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم لا مرد له من الله. وما من خير إخوة الإيمان، وما من خير
يقربنا إلى الله إلا دلت الأمة عليه، وما من شر يباعدنا عن الله ويقربنا إلى النار إلا حذر الأمة عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا جميعا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها المؤمنون بالله ورسوله، فإن تحسينات الإنسان من شر شياطين الإنس والجن كثيرة جدا، ولكن نذكر منا ما تيسر بعون الله تعالى. القائل في محكم تنزيله: ادعوني أستجب لكم. وقال أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله وهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. musidɓe julɓe e yetti Allah oɗo fewnuɗen islam, tawi sonano kanko Allah fewnuɗen e watano nde fewɓe. aɗa oɗon ema islam mo Allah bagori en o yeɗi en, koto kala men yo miijito. tawi no islam ara ko kaalisi soode teno, buye meɗen ɗo heɓata goy. tawi no islam ko mbuuɗi limete soode, miskino heɓatano. ndaren ko mbuuɗi limete soode ko buye meɗen mara, buye meɗen mara ɗum ɗon. jon noon islam kala okken kon ko honno ɗum yedidirte kawleji Allah ɗo. daga mo okkama islam fagad utiya kullal hayr, ala okkama moƴƴireji ɗin fof ɗin. innama alhamdulillahi ala nimatil islam. e yetti Allah nema wongol julɗo. julɗo famuɗo diina muɗum kan, tawi européen jo kefeero addi dendanagal euro ko woni ka maɓɓe ton kon e dollar, o wiyey ko an julɗo wattiten ɗum ɗo e diina ma kan, hendoɗa ɗum mi wonta julɗo. julɗo famuɗo diina waɗay ɗum. o waɗata jakayɗa mari ko ɓuri euro, angiɗam an o miskino ɗa mari ko ɓuri dollar. e yetti Allah fewnuɗo yiɓɓe makko ɓe faade ɗoftagol mo. wa bagada ilayhim ma'siyatahu, yiɓɓe Allah ɓen o añini ɓe geddi makko ɗin fof. wa ja'ala kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tariqahum, yiɓɓe Allah ɓen o waɗi deftere Allah nden kanko Allah e sunna nelaɗo makko sallallahu alaihi wa sallam, tawi kamɓe ko ɗum woni laawol maɓɓe ngol. yo tañƴini tun tawi julɗo wuuri ewre deftere Allah nden e sunna nelaɗo alay o wuuri ewre ko ɗaɓɓa kon. yalla wurnen ewre deftere Allah nden e sunna nelaɗo. e seedi keelaɗe weteɗo e hoore goonga, sina Allah gooto mo ala kafidiɗo e dendalangal siyakuuji ɗin. man tamassaka bi hablihi, kala jogitiiɗo ɓoggol Allah ngol, faqad istamsaka bil urwatil wusɗa lan fisama laha. musidɓe ɗo wawi wetude wesene radio o kuylita, weldaɗo président de la république o kuylita, ma weldaɗo e julajo towɗo o kuylita. musidɓe juɓɓe mo weldi Allah aray ande yiwali. ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum nasarullah an yajalana jamia min awliyaihi. musidɓe ɗaɓɓiren Allah yo waɗe yiɓɓe makko. wa man tarakahu, kala tertiɗo ɓoggol Allah ngol, o yongiti e jawdi makko e gandal makko e relation ji ko mari kon, o tertiɗo ɓoggol Allah ngol, halaka no woniri wo o halkoto. e seedirke ɗum ɗo gite meɗen den, kalanɗo leydi yongitori jawdi mum, o wi ko kanko woni guide libéen. Allah ini komi woni guide on, komi woni ɗowo on, komi woni mutasarriful umur. o e kankadi o tawtini wi Allah, Allah ini awa yiye. musidɓe battane moƴƴi, battane moƴƴani. o wi wa man istansarahu nasara, kala tawɗo ɗaɓɓiri Allah ballal, Allah ƴetti aadi wallaymo. in yansurukumullahu fala ghaliba lakum, si Allah wallima e hoore gañoma, woni kaka yimɓe, woni kaka jinnaji, woni gonɗo wawon, si Allah wallima e hoore makko ara o folete ko Allah wonduɗa. wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah wi ko kanko hoɗoten so tawi ko gonga, koye gomɗinɓe. Allah waɗen hoɗoɓe Allah. wa man da'ahu ajaba, kala toriɗo kanko Allah, o wi o jaabinay torare nde. nde jeyayun mene makko kanko tabaraka wa taala nelaɗo maki: inna allaha yastahi min abdihi ida rafa yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn. kanko Allah wo si jiyaɗo waɗi juuɗe mum ɗin ni: ya rabbi, torike okkorede, ma torike dandede,
kanko Allah no jiya sifaaji makko o hersa iron kugol waɗande jiyaaɗo on ko jiyaaɗo landi kon mo woodi mono mari wa Allah wata ma fo ana ka saabaɓen e nelaaɗo maɓɓe on sallallahu alaihi wa sallam nelaaɗo meɗen on ko Allah ɓe hoolorno Allah foolini ɓe ɓe fooli mon ɗon islam on commandi adnani nden gurdam maɓɓe ɗan eɗen iriti en fof saabaɓe gurdam maɓɓe ɗan ɓe wurano gurdam koyran fi hon ɗum ɓe faamodiri Allah woni ballo maɓɓe yalla won ballo meɗen o wi waman tawakkala alayhi kafahu ta holori Allah tun o yonete ta holori Allah o yonete ko ɗum o yi hen ka Qur'ana ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولكو حق توكله ومن استغنى به أغناه كلا دقيق الله نقالوا الله ألتنايمو الرسول ماكي ليس الغنى من كثرة الإواد الكثرة المال ولكن الغنى غنى نفسي كلهم بي على بدون عندك لا ما كويتي نقالوا ونادو دقول جودي كيجي ko wiyete ngal ko alɗugol won kikin moɗi mo heɓi kala ko heɓete son kikin son jiki aray on o aldi tawi ki wonki ma ɓuttini nde ɓernde ma hentanike Allah hentanike ko Allah addini ma ko sabu muɗum a jogitiki ko Allah tagiri ma ko sabu muɗum musidɓe hay tawi wonde a walde aray ko a galogoy walakinna alghina nafsi yala waɗen alɗe ɓe ka wonkiji eka yaati o wi waman sara ala tariqihi saddadahu kala yawɗo e laawol Allah ngol Allah subhanahu wa ta'ala fewnaymo e maggol wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula Allah ina wayno laawol angol jokki e ngol tan jokku laawi luttuɗi ɗi ene musidɓe julɓe sinnama laawol Allah hakkille juɗɗol mari ko ɗo ka ɓuri ka alqur'ana huwa tariqullahi alqur'ana huwa tariqullahi ila aljanna ko qur'ana woni laawol Allah ngol faade yawgol ka aljanna hay si kala no woodi julɓe ɓe alana qur'ana programme ɓe alana julɗo tan qur'ana on mara geɓal e nder gurna maɓɓe ɗe yaldanne jeeyede ɓe alah taala o wi wa man istarshada bihi arshadahu kala ɗaɓɓirɗo Allah peewal Allah fewnaymo gerdaɗo e probléme mum gerda e probléme mum inna Allah yona an walli langoy ɗo martata o wallete o wi ana inda zanni abdi bi o wi min Allah e hadisin kudusi min miɗo ka jiyaɗo sikkinmi ɗon sa torke mo yo fewne a ɗaɓɓirimo pewne a tañini ko fewnete o wona ka tañiniɗamo ɗon sikken Allah sikkeji moƴƴi yo Allah fewne en o tammitina ɗum e meɗen wa man ista'ana bihi a'anahu kala ɗaɓɓirɗo Allah ballal Allah wallaymo ko ɗum o wiyen ka Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kono musidɓe julɓe si goɗɗo famani aqida salima aqida sahiya so hoyɗi ande no woodi kaw doga tawaya ibnu adam dogayaka ibnu adama probléme jawdi e ɓaaki probléme ɓiɓɓe e ɓaaki kon mon jon jawdi kon mon jon ɓiɓɓe ko Allah tabaraka wa taala kono mbawi o anda Allah kaka ɗimmoje makko yaata on jonnama ko jogo o inna jogo ɗum fiyon ɗum ɓay anda Allah jogo ɗum subhanallahi ɗo joni noon o wi wa man istana bihi a'anahu nelaɗo sallah sallam kayen kadi yeeɗi en ɓe maki fa iza sta'anta fasta'in billahi si a ɗaɓɓay ballal ko Allah heerori ko ɗaɓɓirmo kanko Allah khaliqul bariyat ko kanko tagi nde nangal tagoɗeji ɗi ko taga kon fof ko nafata kon fof e tagoreji loroji ɗi fof kombo tagi ɗi ko wawi ɗo ɗaɓɓa ɗon si o wallima hoore nde tagore nde annduɗa hoore ma kañum anni mum ko anniyeji bonɗi miijo bongo kono fiiɗe annike ɗum ma ɓe miijike ɗum ma ɓe eɓɓi ɗum si taguɗo on jaɓani martay wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi idnillahi awa o wi wa alimul khafiyat ko kanko andi tagoreji suuɗiɗi ɗin kadi enen ɗo nini ɗe wondi ɗo e tagore ka wonnen ɗo ka ɗe wondi ɗo e tagore ɗe wondi ɗo e malaika nawen kedara ɗe wondi ɗo jinnaji julɗi editoɗi muhadaraji yawoji waajoyo kañum kadi yottina onon ɗe yottinirte ni joni noon kono enen en anda ka ɓimani en andi kono en reena malaika yira ɗum ki jahannam
jinna men kono est ce que ala no woodi joni noon o annduɗo ɗi piiji suuɗiɗi ko kanko tu walatama foola ɗigoy musidɓe julɓe si a montiɗude combat emo ceinture dame mi mana ceinture noir an kadi a jogii noir iɗon suttodiri a ettoto kono gaño ma reena o ɗaɓɓir o taguɗo o gaño o walle hoore makko kono antun o reenama kanko mo reenuma yarakum huwa wa qabiluhu min haysu laata rawnahum musidɓe iɗe mari polgal e doole cembe hoore ɗi bandiji ɗi e yiyata sina Allah walli en awa o wii wa mudabbiru amrul ardi wa samawati ko kanko Allah woni programme miiɗo e programme owo kam ko woni ka feƴƴata kon ka kammu e ka leydi ɗo fuy wata feƴƴude ka leydi ka kammu sina e dow gandal makko ka hakkille julɗo jaɓay no woodi ko feƴƴata ɗo ko Allah andata ɗum noon ɓe polfituno oɗon ki andude wawata andude la yahfa alayhi shay'un fil ardi wala ɓe wonɓe moltade jemma wala haala kan e bogorore si ndeno wowlay ka wowle ko a woni yanoɓe somo renuma na haɗa musidɓe julɓe kanko Allah tabaraka wa taala ko kanko toppittoto fiyake leydi kammu ko ɗum ko kanko hakkirte kulla yawmin huwa fi sha'ni kanko ñande ɓe imo kippi imo fewna imo danda imo okkora imo lammina imo folla imo wurna imo wara imo jarriboro jawdi mo jarriboro asdan mo jarriboro nawnare wama ila zalika kulla yawmin huwa fi sha'ni nam o wi kanko Allah amruhu programme makko on fof imo mémorise fof nokku ngotu sa nani carte mémoire ma ordinateur ko Allah jogii ɗum o wi amruhu programme makko on baynal kaf wan nun ko hakkunde kafu e nunu kanko o ɗon o mémorise fof so falama ko kun kon wonta faya kun so falama wallugol makko kun faya kun so falama dandugol makko kun faya kun en torki Allah yo wallu en faaleji men nafa ɗen ni o danda en ko wulɗen kon ɓay o ronkatayi nam huwa kanko Allah arhamu bil abdi min al ummi bi waladiha allahu akbar Allah ino yurme enen jiyaɓe ɓen ɓuri ko nenejo yurmote ɓiɗɗo muɗum nelaɗo salah sallam sillama ka ɓe maaki ñandego nenejo muyna ɓiɗɗum ɓe maaki ene on nenejo hakkitayi o bobo fof ka yiite saba ɓe maaki oye nelaɗo maaki Allah no yurme jiyaɗo mum ɓuri ko nene jurmete ɓiɗɗo mum seedi Allah ino yurma en eɗen ɓe fottuɓe ɗo e ko hina ene programme gono toon on laatino e fottayno ɗo yo gandi programme on ka mi addum Allah daali walaw yuakhidhu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala zariya min dabba tawino goto kala e meɗen ko bonni ko nanguitirano e fottayno ɗo wona salli wona imam wona janno wona janniteɓe subhanallahi ko wayi ɓay mo yurma en ɓuri ko yimmaɓe yurma en kon to ko yummama a waɗay ɓe piye ɓe focce kanko Allah waɗay mo walamo inna qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jamian innahu huwal ghafuru rahim ya subhanallah Muhammadu ma kam ɓe jiyaɓe waɗɓe boneji ha ɗuuɗi ɗo andi fi maɓɓe lan sutiɓe kono taɓe taƴo deyyo ɓe ar ayuma ma no wawayde ma baɓe ma ya andi ata nato ɗo a natta ɗo kanko Allah so gerdi noon moƴƴanayi en simo accidi en e wonkiji meɗen fiyen tubu ruttoɗe ga makko yalaɗen tugoɓe rutto wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu en seedi kewa nabijo ɓen e muhammad ko jiyaɗo Allah ko nenaɗo Allah wa ma min khayrin yugarribuna ila llahi illa dallatil ummata alay moƴƴere ala aduna yankore e lahara yankore sinanelaɗo ɓanginno ɗum adoɓe fatade ko ɗum yimɓe bidiya ɓen ko ɗo kamɓe kadi feren on taƴiri ɓe ɓe fuɗɗiti biji ka diina sikka yaɓe falawide nelaɗo timminano si faati hakkille jaɓa nelaɗo ko fatoto no woodi ko moƴƴere ko Allah ɓattotade ɓe ɓanginali hakkille jaɓata ɗum ɓe yettinno ha ɓe landi sahabaɓen hal ballagtu risala wa addaytu l amana wa nasatu l umma ene sahabaɓe wondiɓe an mi yettini nelalngal mi totti olaɗo mi laaɓani on reedu sahabaɓe maki ballagtum risala o yettini nelalngal
وأديتم الأمانة وانتتيوا على عندك ونزعتم الأمة ولا بني مفتدرين يلا معك اللهم فاشهد اللهم فاشهد الله سيدو وبس نلا معك حديث ويوم من إن غني بمن فف في اللي أمده يوم من آية أم المؤمنين يلا الله معك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه منه أمرنا وهو رد كلا فوتيتيدو غوتون كاجر دينا تاينا كو نلادو اديكم ليس عليه امرنا فولا دو جونيتت دون غالا مسيبه وما من شر على ابن وبن يبعدنا عن الله وقتنا دو en e yurmede Allah ne banni battina en tikker makko ne illa hazzara al ummata alay sinane la do rentino en mudum kano wonno ko lorata ko be adali hakkille men jaba en wonno ko lorata en tayne la do adali o way jadno en fof babula fati ko adi be fatade sallallahu alaihi wasallam yalla qeydam be jambe kitiye allahumma ahina ala sunnati yalla wurne ewre sunna nabi jon wa tawaffana ala millati o jekkitan ewre dina nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ma ba'd ayyuha almu'minuna billahi wa rasuli koni baande yewtere do kono yo gomdimbe Allah kono yo gomdimbe Allah kono yo gomdimbe nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna tahsinat al-insan من شر شياطين الإنس والجن كثيرة جدا هاي أندي هوي رايدي بني آدم دين هوايدي بني آدم دين دندا إرينا بمعنى دندا بني آدم دين إمر دي بني شياطين الإنس سيطان يجي يمبي والجن سيطان يجي جنة كثيرة جدا نروري مؤجا ولكننا كنون إنن إيوتا رابطو لو نذكري دين جانتو ومنا مجي ما تيسر يروك على نبيني قد كنت تاو جنة بما كان يندوغ إناني جنة كنوني ديدي بمعنى إماري كاليتي ديدي إنو تون جناجي جنامة سياتين الجني كو جناجي مرتو ديدي جنامة جنة كقرانا كجنة ويافو كقرانا كقمني ديدي وإذا صرفنا إليك نفر من الجن أوا إذ يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي عليهم ولوا إلى قومهم منذرين لنك جنة يا دونك شو ذلك كسرت الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرسل فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا كجنة نكاينا جنة كجنة كونو كغمني دين أما سنة مسايا الشيطان كجنة جمرتو دين يلا لن نبانسي دين جنة جمرتو جوني نو يمبه بنكادي بماكري نو كفوتودي نتو شيطان الإنس نكاري كالا يوتين نكا قرآن شياطين الإنس نورودي seytane ta ko yimɓe soɓuɓe sirkoɓe gollidaɓe seytaneji murtiri ɗin ɗen ko seytane no joni noon musidɓe kon wawata rende boneji ɓeeɗo seytane ka yimɓe seytane ka jinnaji hino ɗuuɗi moƴƴa hiɗen jantoyno ko Allah newni on Allah wiwɗo udu'uni astajib lakum torelam mi jaabina wa qala aidan Allah taala o wi kadi أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلههم الله فهم بوني جابنا نو أن لوري دعاء تركي الله على نون دوا دودو هو ندا وهو القادر كان الله أو ينتظر مجابنا وكان كوني وودو على كل شيء كله ولا يوجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو القاهر فوق عباده فعال لما يريد donc ala musidɓe julɓe kanko Allah fuyi ala ko faalete waɗgol kakkunde ka kamɓe kadi jawron kay tawi mar difficulté muɗum amma an ina wawi peji ɗin fof a wawata joni noon ɗaɓɓir wawɗon o walle haɗay toɓɓere aranere nden e toɓɓe wawoje wonde sabu Allah waɗa ɗum ɗon sabu dandugol neɗɗo on e bone seytane yimɓe jinna toɓɓere aranere nden الإخلاص العبادة لله وحده ولا بنقول جوانغال الله تو
joni ngoɗo ihlas si julɗo heɓi ihlas haɗa kanko e Allah wondi siɗa wondi Allah ko ɗum kadi maɗɗa ko ma fotoɗa إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وتعصنه كين الله وني النبي موسى كدي أين بحر أين سوري ببارو بفيرون جروبهم نبي إنا لمدركون هي موسى أن يتام وبيكلا إن معي ربي سيهدين من بدو وندي الله جاك من وندي الله على البرنامج فوني بيكا donc haɗa musidɓe toɓɓeɗaɗe nden ko waɗangol ala ikhlas kadewe mum waɗen misal seeɗawal juulugol hoorugol janngugol ittugol zakka yawgol hajju kala ko wiyete dewal kon ndeyɗa waɗa anniyota ko fi Allah waɗirɗa ɓay ko kanko tun jeyi dewal si a waɗiran fi makko jaɓatagoy faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliyan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kala tañi lawlaji Allah yo gollude golle moƴƴe ɗen hano kafidalɗe Allah joni wono ihlas kadama ko ɓe wi ko woni ɗum ko ndeyɗa golle dewal a jaka si bani adama yi'ima ma si o nananima ma si o andi fi muɗum la nurid minkum jaza'an wala shukura ɗon ko ittoɓe sadaka ɓen ka o wayno wetti gollirdegoy ay woɓɓe sago mum si neldi surtout kaden naboji ɓuygoy ɗon en fof ɗen irriti programme ji ɓuyno woodi kappere kaden nabo wona sadaka wonde gittude sa noddi yimɓe sappo ko hunanoma ko adduɗa ko sadaka noon kaw ibrahima bappa fate ala allahma salli almadi wa sallim ɗum falano ko ɓuri ni kono haɗa mboɗɗi ko tawrma o ko ɗum firtandi hewtinani e lamɓe ɗon ɓerndiya ɓutti ɓayo yii ko waɗi joni na haaji on onon ndiɗo tum ko ɓayina fi Allah waɗirɗa ga il faut fi makko waɗi laaray musidɓe julɓe o reena mo reeni kono ɗa faalaɓe annda wallirno ɗum ɗo kaari ka denna bo makko ma ka feera makko watta en laɗɗiran en Allah de meɗen nen awa fakadi talafa cheytan faala wattano ila ɗo moƴƴa seytane reconisi o qirriti bi ajzihi an igwa'i lmukhlasina fi libada o wi yimɓe aɗoɓe ihlas ɗen yimɓe laɓɓinanaɓe Allah diwal ɗen o wi o wawata mala feere maɓɓe fakallahu annu bi qawli Allah yewten fi makko e konngol makko o wi ala illa ibadaka si wona jiyaɓe ma an Allah minnuno e maɓɓe almukhlasina laɓɓinaɓe ɓen mi mala feere maɓɓe yo Allah waɗen jiyaɓe laɓɓinoɓe woni laɓɓinaɓe ka Allah alisnu sani hoggo ɗimmo o waygo may bone jinna seytane yimɓe tahqiqul ubudiyati lillahi wahda ko gongingol maccanga ko Allah ngu tawi ko gonga iɗa gongini ko Allah woni jiya ko Allah woni pullo ma kanko jeyma an ko a maccuro makko waɗete ɗon gaccude o yamirte ɗon ka wadde si a gongini alubudiyati lillahi a gongini mooji Allah ko an jeyla ko an tagimmi ko a jamirin mi yaɗimmi si o haɗima accade aɗa gongini ko jeyma kon si o yamirima ko marɗa feere a waɗali haɗa a gongini jeyal makko ngal Allah wi inna alladina qalu rabbuna allahu summa stagamu ɓe wi Allah ko an jeymen nani seede muɗum summa stagamu ɓe ñiiɓi e won ɗum ɓe ñiiɓi gollugol ko yamira acca ko haɗa ko on woni joddi maɓɓe ni tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun par exemple e yiyande yaasi on no woniri ka fotta ɗo e debbo kaasiya aariya ma'ila mo miila kono andita kamba Allah on mo yuga ka qur'ana qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka hippa gite maɗa e makko Allah waɗa ka kam muyiya ɗum o ko fiya waɗiri ɗum kana yo reena tumani tawɗa no laɓanu foti yo wirti kono andita patron on ndeno dowga ɗo ya ɓantu porol kite ngol ndaara kanko mo rewnuma taw wowa makum aynama kuntum si anditi ɗum haypi gite ɗen ko ɓen Allah wiyo noyta e fiyakuji maɓɓe ɗin fof ko noon tatanazzalu alayhimul malaika sewti kaɓe maya délégation sappo e malaika ɓe aray ɓe waɗi tubulan ɓe waɗi mecelli ɓe inna Allah takhafu wala tahzanu ta suno wata mapo wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun welto ka janna fokkituɗa ɓe jiya e mane timmode moƴƴere wonande neɗɗo maygol no moosi kala mo wiɗa mayino moosi haɗay tawa no sembi Allah yurmama kono mayino gaɓɓindi mo ŋayino no gaɓɓindi musidɓe
he aray ko hubini o yide e ko riki Allah asite maygol ara e mosani Allah nam o wi hoggo tammango luzumul jamaa fa alayka bil jamaa innama yakulu zibu algasiya e ko ñiiɓudugol e jama julɓe ɓen ko wondugol e jama fewɓe ɓen arabu ɓe wi ka haala maɓɓe anil mar'i tafala fi yosuka ɗo la tasal wata landu fi yosuka ko mboni mo fasal an garinihi landu tun ko ɓe o jokkodirta ko ɓe wonjotoɓe gurana ka say ko billoɗa kako ɓe wonjotoɓe gurana ko say ko ramadana ɗo kako ɓe wonjotoɓe gurana petit kasa to siko ɓe ngo jokkodira andi kombo ka kono siko ɓe tappoɓe kanda laywal carriére to ma tappoɓe kanda amdallahi to haray fa innal garina bil mugarani yaqtadi neɗɗo mo wondi on o jokkani lawol makko ngol haɗa ko yoti ñiiɓude jama julɓe ɓen ta wonde yamiraɓe ko moƴƴi haɗa ko boni a waɗay ko boni yeeso maɓɓe ɓe accide hoorema a waɗay ko a waɗay ko a accay ko yamira yeeso maɓɓe ɓe ronkama yamirde daga ko ɓe wondete ta wondi ɓe ngara o wi hoorema nam o wi hoggo nayaɓo ngo alisnu rabiu almuhafazatu ala solati ljamaa ko reenugol reena julde jama kala neɗɗo tawa waktuuji ɗi joyi ko jama o juulata ɗi inchallah o foolay tun iblis kono ɗo woodi julɓe yurmuɓe ɓe waɗi allah ko allah yamiri kon pagay si goɗɗo yehi madina wawi sadagol yeeya ha kikiɗe arta waɗa waktuuji ɗin angoro ko ɗum argudina allah kam pagay ka allah wi inna salata kanat ala almuminina kitaban ari e fillaye ittaɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam man salla subha ma aljamaa fawa fi zimmatillahi kala juuluɗo julde subaka wondude e jama haray moye aadi allah ɗon e kikiɗe allah renaymo sa juuli kadi e geeƴe julde jama inchallah ɗon kadi ka subaka allah renete de kadi a tabiti e julde jama haray hakkude kala wagude allah no renuma sa acci ɗon julde jama acci juulude golle julɓe ɓen ka juulirde si gañuma imani kama woyɓe tefeere en torki allah tabbiti e julde jama hayɓe men ɓe ronka fi men alisnul khamis hoggo jawaba ngon al iltizamu bil kitabi wa sunna hoggo jawaba ngon ko waɗɗintingol hoore muɗum reppaka dande muɗum ɗo ko alqur'ana e sunna yamiri kon qur'ana e sunna ko wi ko ya waɗu haffawa ɗum hoorema he onon sukaɓe ɓe 25 ans ha 30 ans torki on saabi allah en fof wata en hertir kufuta kaftane e kufune hakkunde o bandi wata en hertir programme islam o wata en hertir coutume islam o wata en hertir comportement islam o kano hani ka hertiren ɗum kono a yahi woɓɓe ɗo haray ɓe yiɗi dina kan ɓe wakkiliya kono ɓe jokki tu waare nde ɓe jokkinde tun certo nde waare moodi ko sunna annabijo ni ma yaa to sagataɓe goo ta ko wakkili ɓe ha e qur'ana kon ta pantalon wangali ngal ñobbita musidɗo waɗɗintingore ma o sunna annabijo makuɗo fa ma asfala min al kabayni min al isari fa finnari kala coñcol gorko julɗo si feƴƴi holɓu ndere nden ka yiite jahannama o fokkiti ɓay siko gandal a hewtata ko docteur Madouri Bari siko gandal a hewtata ko docteur Fofana e imam Sarafuddin Camara kon jiɗa qur'ana o sa darke yeeso ɓe goyɓe jannete ka kombo moɗo waytinde ɓe ngay gooto acce moodi ɓay ɓeeɗo yiino ɓe woniri noon ɓe dartini qur'ana yeeso men ha ɓeeɗo hertira docteur Fofana ko pay kum ka duuɓi ɓayla hecci ɓe duuɓi Sarafuddin Camara si meccaɓe ka duuɓi ɓe wonay gore kono si ɓe hertirani comportement islam an ko ɗum hertiranta ɗum yetti on ɗo hannde goɗɗum yaafo ɗon neɗɗo julɗo toujours timise pantalon toujours timise pantalon si ɗum duuƴiri neɗɗo tun karango ɗon kinta murtude e wiyano hanni dey e yinata ɗum ɓorne kono tuma goo koye kaftano no walla dey ñande goo jiwɓe tatto no jokkodiri ɓe yimo motonaro ɓe aretti ko tun o dari tay ko kaftane ɓe ñacci hakke ina ono kaftane o e warne e kufne o siko timise pantalon ngo wanno ɓe inane ko ɓe tigi men ɗaɓɓata o ƴawa ka inna ɗon ko fi sabilillah yewtogo mawɗon ta seytani janndi on leeso muɗum hay tan hertir comportement islam o wanon ka sonnaɓe wata sonnajo hertir waɗugol nigabu kamil nigabu mo allah ɗaɓɓi o surrugol ɓandu muɗum ɗum fop yumma men aisha radiyallahu anha ɓen koyte jilbabu sariya yankejo mo nelaɗo yamira yettini on ko la yura kaffun wala gadamun newre yiyatake
newre yataaki jungo bi maana teppere yataaki na fere yeso ngo kono enen ɓeydu hiiɓe wallahi summa wallahi sonnaaɓe men boyi tele magani nga buuji probléme naati ton ayay waɗɗo ni ngaabu yasotii kinal ngal yasotii tiinde nden yasotii gite nden kolu kadi ɗaɓɓata si ono laba a yii tiinde sonnaajo a yii kinal ngal a yii gite nden ɗon fasi ono labaande kadi jilbaabu ko artuno ko surrugol ngari makko kinka tawi no woni haala yuɗo mo inna e oɗo buumi kono ono labaade haɗa jilbaabu nafiimo e laaɓondiray woni ala ina faali mo yalla natiri ngurana e sunna ala musidɓe julɓe hoggo jeegabo ngon al istiyanatu billahi ala cheytan ko ɗaɓɓirgol seytane ko ɗaɓɓirgol allah ballal e hoore seytane kala mo koɓɓe yewtiɗo moƴƴa enen ɗo fof en ari e ngesa en tawi barriére ñaaɗum ɗumimmikke ndu hekki en sortayre e ngesa mban piiriden e barriére ndu ka ko joom mari yiideten ko joom mbare yiideten o sakkano e mbare so wi médoro poccike ndu gasa ndu waalo a feƴƴa ka a sortiro leggal ngesa a wiya piirida e bare no gasa ngal lela ndu ngati awa seytane so a wi an tun kanko tun o jippiray he terase tegoy kono taguɗo seytane en no toon mi nani imamujo no duwoka suudu kaaba o wi allah ko men jiyaɓe ma seytane kadi ko jiyaɗo ma kayna jiyaɗo allah ko jiyaɗo allah nde ginna tun ko moƴƴo ko bandi kono ko jiyaɗo allah o wi allah si o fewjanimi yandi ruttu feere nden si o jan sikki men ruttu janfa kan si o fewjanimi ko boni ruttu janfa makko kan musidɓe si allah jaabinanima ɗum ɗo folintama seytane haɗa koye daɓɓir allah ballal par exemple joni hiɗa mari infraction mum pour ronkodirɗa e hoore ma way goto kala no andi hoore mum enen ɗo fof ka iɗa andi konto ronkirɗa hoore ma ka ronkirɗa hoore ma ɗon waɗu darde ɗiɗi inna allah numuraɗo ɗo annila nani mi etiki ha kono yande mi tuubi o kadi mi filloto allah mi torkima wallan noon to acciɗangi ndu bandiru o wallete o foolini fa ida sta'anta fastain billahi nam o wi hoggo jeeɗaɓo ngon kasratu ta'a ko ɗuɗɗingol ɗoftareji ɗin inna al iksara min atta'ati yuhimu anfu cheytan wa yudillu neɗɗo si ɗuɗɗini ɗoftare fusay kila seytane ngal hoynamo jasina fi makko exemple muɗum jangowal qur'ana joofinande lewru kala laawol ma balɗe sappo kala laawol sujujeyɗen ka qur'ana koɗe jalu koɗe sappo e nayyi ka aranere nden suratul arafi sakkitinen suratul alaki ka sa hewti sujudere ka qur'ana a sujji e jangiɗo a jangeteɗo ɗon on seytane innayi wa subura e halkare yan fa umira bisujudi fa sajada falahul janna wa umirtu bisujudi fa abaytu faliya nnar nayi allah ndaari min mi halkike o yamirama kanko o sujji accanna wodanimo min ala wino fasjudu li adama misali ko yite mi fokkite sega ɗoftare nden si ɗuuɗi waɗay sabu ha foola iblise yalla ɗiɗangen ɗoftare nga foolen mo o wi hoggo jeenayaɓo ngon ko hewgol ɗeygure nden e ɓiɓɓe ɓen fuɗɗoɗen ka ɓeygure nden sonnajo maala on nelaaɗo sallam fillama kaɓe maaki law anna ahadakum ida ata ahlahu tawino ara goɗɗo mon onon ɓe jombuɓe simo arde ka ɓeygure makko o jonita ɓe haqqe maɓɓe on o jangi duwamo nelaaɗo tindini ɗon on allahma jannibna cheytan o jannibi cheytan ma razaqtana nelaaɗo ma fayin quddira lahu waladum la tadurruhu cheytanun abadan si ɓiɗɗo woddirama e on jemma ɗon e ngal dewgal ɗon seytani wawatamo aduna seytani wawa al neɗɗo kombo wawatamo hay goto awa dele maga ɓiɓɓe nelaaɗo sallam hiɓe moloranayno moccirayno hasan husein a'udu bi kalimatillahi tammati min sharri ma halaga wa min kulli aynin lammati wa hamma ko ɗum ɗo gila jom moccirte fayina tan kuru watte wona piɓol wona cutun teli wona gurum buuto o accitirte ni o moccete ɗum ɗanma tata ko tagi ala ka ko nde ɗena goɗɗo kun gurum buuto no armi e kun talku kono yeyetemo kadi noon no woodi ko tampila tata ɗum ko tagi ka koy kayni ɗum ɗum ɗa ko sirku gwanam acciramo ni hakkille makko de tego on to ona ɓayme ɓa goɗɗum o komi jogo mi accirta ɗum ɗo dey ka awa jonna yimɓe ɓen goɗɗum ɓe accita noon ko jogataki kon o wi nelaaɗo e hoggo sappaɓo ngon ko suratul bagara wa qala sallallahu alayhi wa sallam jentelo o moƴƴa bagara ko 1h50 minutes ma 1h45 minutes ma 2 heures de temps 120 minutes ala gayningo janngude jentelen ko laal maki fi bagara
ko waawi yiwde nokkuure ko kuuru marɗa siko sambur gooto ko sambur e salon siko galleji tati e nder kuuru maɗa on bagara wona sabu Allah reena galle ɗe nge seytana weeta e nder 3 jours kadi elaɗo maki igraw suratal bagara dangiengo cortiol bagara fi buyutikum ka nder cuuɗi moɗon fa inna cheytan la yadkhulu baytan yugraw fihi suratal bagara seytane naatata e suudu ko bagara janngete ɗum ɗo kadi no landi fere o yawa ɗum jooɗana gongol ko jibaji 4 eko fawi jibaji 4 eko fawi ma joyi nam o wi hoggo sappo e gooɓa ngon ko janngol ayatal kursiyu ayatal kursiyu allahu la ilaha illa wala yuqayyum on aya ɗon imo mawni ɓuri ayatal qur'ana ɗin fof o aya no waɗi ko wolitirte lintaytel ala nun ɗum batte kala julde nelaaɗo maaki ya janngo ayatal kursiyu ka ɓe maaki kala janngo ayatal kursiyu batte kala julde ko tongatama o naatde a janna ko honɗum ko mayde nden o woni goo si feƴƴi jannga ayatal kursiyu indan nawmi sanga laanotoɗa sa janngi ayatal kursiyu sanga laanotoɗa e akiri suratul bagara e amana rasulu on e nder suudu ɗon ha bimbi haray Allah yiwi ɗum ɗon suudu o reenindu e bone seytane yimɓe jinna ɓe ñanneɓe e ko nantata e muɗum hannde kadi rewata feere natugol ɗum nam o wi hoggo sappo e ɗiɗaɓo ngon wal muawwidat ko mawlorteɗi ɗi qul wallahu falaki naati ɗiɗo kadi wawa yiwde neɗɗo e dendanangal ɗi boleji ɗiɗintuɗen ɗo ɗum ɗo kadi batte kala julde elaɗo maki a janngo qul wallahu falaki naati futturo e subaka a duuɓulay wala qul wallahu falaki naati kabe laabi 3 indan nawmi sanga ɗanagol elaɗo maki ya salligo ha moƴƴa so yewti ko adla e ticonci maɗa ɗin abortike hiɓɓindirane e maɗa ɗen jannga qul wallahu falaki naati wutta ka junngo ma fuɗɗora hoore yeeso ma ngo e hoore ma nden haa kala ka junngo ma ngo wawata hewtude ɗon kadi asiri ange hoyɗugol soodi no jokkuma antigal no cippi e ɓernde ma ɓe aɗoni daro ɗon ɓe fellete aɗu wondiri e ɗum ɓay mo hoyɗugol ɓinigo aray mo ɓitti weeta ɓi mi taadi noon no faɗanimi lekki kinko moccitago siwalo nam o wi hoggo sappo e tataɓo ngon kol askaru sabah wal masa ko jantete ko binde kikiɗe haray inchallah ko ɗomi on daragle oɗo hoggo noon ko ngoɗo ɓuuri mawde kowle ɗen fof bimbi si subaka juulama ɗon e nangue ngen fuɗude ɗo woodi askaru watteɗo ɗon ya jantikemo ɗon e kikiɗe seytane innayi oɗo kadi min ala feere makko ƴetten ɗon duwaji seeɗaji ɗo gandi ɗi ana nun ɗum ko ya wiw la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra iɗon feƴƴi wiya bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa jelu 3 marratin faqat wa man qala dhalika la tadurruhu shay'un fi dhalika al-yawm kullu in kana masa'an la tadurruhu fi tilka al-layla shay'un hatta tusbiya moodi musidɓe ko ɗum ɗaɓɓata ɓuri ɗum ɗo sa jangi oɗo duwalaɓe 4 bimbi ɗon ga kikiɗe Allah ƴettanima garantilo reɓatama sa jangi ɗum kikiɗe sanga niɓɓi ɗon ga weeta Allah ƴettanima garanti goɗɗum heɓatama ƴetton kadi goɗɗo gomo ina on noon adden on noon tum feƴƴen ɗaɓɓen darde o ten tongu jama o allahumma inni asaluka al afwa wal afiyata fi dunya wal akhirati allahumma inni asaluka al afwa في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي بين يسار ومن خلفي إباوا وعن يميني بين كنيامون وعن شمالي بين كنانوان ومن فوقي بين سنغدوان وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الله والله كده يا ربنا يولى ليغا moodi si ɗum ɗo jaabike ina ko asiruɗo complet asiri complet ko fiyon ɗum nelaɗo ma kani allahma fadni min bayni yadayya min halfi wal yamin wa shimali ko fiyon ɗum ko aya qur'ana seytani kani kadi ko wiwno la atiyannahum min bayni aydihim wa min halfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ila maki o tawsulo ino ɗo duwa onon kadi wiye allahma fadni min bayni yadayya
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي الله من كثيرين لا يسوع باوي لا دنيا سيدنا كنت ولا تبدي دينو كيلو ناي jono ngawi awadi kuru affaire mi ara wongalo ngawronka yalla teddi jikki makko de ngeme nam hala musibbe julbe odo azkar sabah wal masa malandi subhanallahi alazim wa bihamdi la bi temeder astaghfirullah wa atubu ilay la bi temeder allahumma salli ala bi temeder ala lagal ya wali la dulu le ko dum majud zikrullahi ji andi ngay goto ala wiyaga beyde talo nam hala musibbe julbe hoggo sappo e joaba ngon ko wondum ko reenugol gite muɗum den hala Allah yata gite maɗa den kawtongi ton ko waɗi noon nelaɗo en gañto e sakkitora ɗum noon e reenugol ɗengal muɗum ngal anil ghiba wan namima wal qil wal gal la ilaha illallah muhammadur rasulullah الرسول يماكو من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه فقد أضمن له الجنة كما قال فوتاني لو ngakku ni koni bala ken kejiren do mo fotani kilan kon do kon e ko nyakku ne koy den do kon hala mi fotani ke mal janna en o boyde way tonde do ndu inne le koy de nga inshallah bu yeme den hippi wawi do fori do few kono dal dengal yande go Muaz ibn Jabal o wi ya rasulullah hal nukhaz bima natakallam ya rasulullah enene laado men nangi tirte di halaji ko men ngalata laado maki sakalatka ummuka yumma ma perdi masoyima هل يكب الناس في نار جهنم إلا حسائد ألسنتهم تاسين ببنجيب بلويت جيش مودون كان ريت سنا كدن ما بدسونيكم مسيب بشر من نفوكم غاغوري وند ماسيب إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا ويتلجلج بها في نار جهنم 70 خريفا وقال أنا ولا كونغول قوتا فت هذا وتنا إلى ما قال duuɓi capanɗe jeeɗi dayngol jippindemo kandel boydi yiite jahannama duuɓi capanɗe jeeɗi ɗum paaɗo hadis o womi wallama ara e jeeda loynomo ɗon nam haɗay rene ngal ɗo ɗengal wata julɗo wonu huuɗowo wata wonu yennowo wata wonu ñoowo kutuba walaɗo ɗo ngande kala mo Allah tawni o kutuba ɗo hande kankadi o nasti o nayi so wollitiri ko an noon masiboji ɗi fof ko ngal ɗengal ɓuri wonde masibo ñande kala weeti bimbi ceɗe ɗen fof para inna ɗengal amen ngari do meɗen e soke ma ya iti men iti ya oyike men ko ɓe goñike kullo fuuta kañum kadi koynga ma no naade ɗengal ma yaltine junngo ma no naade ɗengal ma yaltine kono si ɗengal ngal wiyawa Allah ñaawi komi waɗi ala yeytirete siko aduna ɗo tawi noon ko laakara hay ko fakhuduhu wa gulluhu summa jahima sallu yalla dande ngo dandanayi hana musidɓe julɓe tedduɓe e hoggo nogayaɓo ngon ko reenugol farju muɗum on reenugol awra muɗum on e ko Allah armini kon kono Allah naati condition fi reenugol farju o wi gullil mu'minina yeeto ɓe wonɓe gomɗinɓe tawi ko gonga ɓe gomɗini yaguddu min absarihim yoɓe yippu gite maɓɓe ɗen wa yahfazu furujahum ɓe yenangontuma farjuji maɓɓe ɗin o aya ɗo min siminanimo kala mo wawaɗe accugol ndalgo rewɓe jananɓe o yana idina قدم الله غض البصر أن يفضي الفرج الله عزني رينغول يبو غيتدن غاي رينغول فرج اونكا ولو فوتاوي كو ييتي ري برنده daga en yitti wote ngippi gite meɗen ɗen ga boneji ɗin fof ko tuma yitere ni yoti tanta sans ka wujjugol kade turnugol ka boneji ɗin fof ko tuma yitere ni woti noon e bakkurage ɗum wasi Allah wiye ngippu gite meɗen ɗen yo Allah waɗe ngippu gite meɗen ɗen Allah yaalɗe ka harmi to o wi no jeeya e muɗum reenugol juuɗe muɗum nden min kulli suuyin ta junngo maɗa ngo memata ko ngo wallina ngo memata ko goɗɗo jeyi ngo salmondirta e debbo janano kamaydeji woɓɓe sifatu nde waɗi sonaji fonti junngo ɗon andi kolno ɓe wiyata ɓenna no hertini min hertata Allah kono mi hertay ɓeɗo ɗon kugol salmingolɓe ko ɗum fiɗi ka sa herti bani adama o a salminimo no harmi alay ko mboni a hertata alay ko ka kammu ويستحيون ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول مصيبة onon ɗo fof onon ɓe sutiɓe lan ɗo wallahi simi reeni hoore am mi yerti on mi yertaaji Allah ka gunndo ko négatif mi woni yo laati ko ngertugol Allah ko tawi ko kanko tun reeni en ɗon wulenmo ɗon hertenmo ɗon haɗa e malama alladina yuminuna alladina yakhshawna rabbahum bil ghaybi fabashshirhum bi magfiratin wa ajrin karimin nam
haray toɓɓere men sakkitiinde nden ko hiwugol suudu ndun weenugol suudu ma ndun suudu ndun googoo si a yaltay ka suudu nelaaɗo no ma kam ma duwa mo watta a asiri ngurdam maɗa ha yewtita ka suudu haray on ɗum woni duwa on bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwata illa billahi l'azim allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw uzilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya si a jangi ɗum ɗo goɗɗo alama bantade ala fegirta sadere goɗɗo fegirta sadere ma a yaha e jam arta e jam kono o jangete si yalta ka suudu nelani ko ɗum yamiri en si a yetti ka suudu kadi wona dey konkon na ɗum dey ko yayu bisimillahi walajina wa bisimillahi kharajina wa ala llahi rabbina tawakkalna summa yusallimu ala ahli lbayt on tuma no wiya assalamu aleykum naata haɗa musidɓe julɓe e wigol bisimillahi e kala yakkuji meɗen ni bisimillahi tan gaccuɗum e golleji meɗen ni fof ɓayɗen gandi julɗo daɓɓiraka gol wusina ko daggi kala golle gollaɗe tawi bisimillahi wiyaka toon faw abutaru alay barki no ɗuyti e golle ɗen ara inchallah mi joni takkalama koɓe men ɓen coɗano lutti ɗo duwaw goto yawgol ngol ka juujire ɓe inno ko a 25 minutes mbatta no manque 3 minutes duwa goto no duwawji no toon argol ka juulirde haray argol ka juulirde caade ka juulirde wona yette ɓa yaagal e yette jallo yaagal yarete e juujirde ko ayu allahma jalti qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi samɓi nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran ila akhiri hadis ala ka dambugal juulirde kadi andi kita janngude ɗum a mindiɗa e goɗɗo sa janngude ɗum a wolati politique ɗe yaade ka suudu allah sa yetti ka dambugal wiya bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi mi diwi inna allah audu billahi l'azim wa biwajhihi l'karim wa sultanihi l'qadim min alcheytani irrajim bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi allah maftah li abwaba rahmatika naato e juulirde wosi ko sunna annabijo on o naacirta ko duwa ɗo tawi ɗum ko suwa maɗa on a naacira koyngal ñamal ngal ka yaltugol kadi sa gayni juulude a waɗi ko watta kon a yalti a wiyaka dammugal ko a yaltin koyngal nanal ngal jippa kawale paɗal ma nanal yaltinano ñamal ngal ɓoroɗa paɗal ngal kono a janggay goɗɗum si yaltaka juulirde wiya on ɗum wiya bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahma asimni min alcheytani irrajim allahma asimni min alcheytani irrajim a wi bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi a gasi a wi yo allah hiwe e seytani ɗa fokkiɗi kawon toon ɓay so yaltigala yeyi kawon toon ka so yaltiga ɗum aɗa yeyi kalumo makko joni noon ka yaltugo wiya allahumma asimni allah hiwa renala min alcheytani irrajim ɓe torki allah tabaraka taala sonnaɓe men e geɗalɓe men e nene gotoɓe meɗen musidɓe ɓen kadira yo allah hiwen e seytane yo allah reno e seytane haɗa ɗo wawi daragol ɗo kala makkoɓe meɗen ɓen no kananu an ɗo eɓe kañamu an kala ko tawi no haala ɓeydede weetinede komi yewti kon mano toon komi faji tatano no lundi alkitabu wa sunna wata jama on immudo e muɗum ɗo yaade wata jama on immudo e muɗum ɓe faji ɗo jama ngota haɗa fama kana min sawabin fa min allahi wama kana min khata'in fa minni allah wa rasuluhu barium aqulu lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin en weltanike patron on allah subhanahu wa ta'ala on taweteɗo o arsiki en heɗitagol ɗiɗo makuji tedduɗi ko waɗi ala ko ɓuri teddude ha hewti ko tawete hino wona sabu hiwe dande e gaño maɗa hara kadi wonɗoma hiwde dande on ko allah subhanahu wa ta'ala ara en nani maku maɓɓe on ko yowiti ko honno hiwitortake ɓe holli en hiwitorgol ko laɓɓinalngol allah golle ɗen hiwitorgol ko ɗuɗɗingol kulol allah ngol hiwitorgol ko wondugol e gomɗinal hiwitorgol ko settodugol e alqur'ana on hara tuma kala a janggay hiwitorgol ko waawugol jantagol inɗe allah ɗen subhanahu wa ta'ala e nuniji ɗin fo hiwitorgol kala gollal ngal gollata ndaara ko sariya on wi'i kon ko sunna on wi'i kon gollitira ɗum du'a jangeteɗo on ɗon aray ko ɗum ɗo woni
ko ɓe yewti hen e nder maku maɓɓe o ɓenni wondema si a waɗi ɗiɗo hara a hiwike a woni e nder hoggo sukkingo seytane natata nder ton haray ko ni woni ko ɓe makiri wiye haray e hoore maku maɓɓe on ɗon si tawi no Allah jarriborima seytane yawtugol hoggo ngo ɗum ɗon kadi ko ya wakkilo rewra e laawol tawetengol ngol ko dagingol gomɗinɗo hulowo Allah wondiɗɗo Qur'an Allah hino jarriboramo seytane mema mo waɗa nawnare e makko naata e ɓanndu makko ndun hoɗa toon ma wona ka kene waɗa piiji e makko hino wona hay fii hara janngay ɗiɗo fof piiji ɗin fof ko immorde e joomiraaɗo on sa ndaari tindinɗo ɗiɗo on fof nelaaɗo alayhi salatu wassalam woni sabu yen heɓu ɗon ko tintore gollowo maɓɓe ƴetti sukundu maɓɓe waare nde ɓe sanci ɓe acci ka peeñe o yahi o moƴƴini kanko e seytane on o geri nelaaɗo o ƴetti o ñoƴƴini ɓe nawni malayika jippi ɓe jippinana ko ɓe moccitora ɗum ko hollugol Allah hino wawma jarriborde e hoore kulol Allah ngol e hoore tabitugol ngol ka diina e hoore wondugol alqur'an o e hoore ɗiɗi ɓe konti ɗo fof mi annda sino faamade hara hino wonira noon hino waawa e ɗiɗo fof kadi hara Allah jarribora on tigi seytane mono wona e makko o janngowo ɗiɗo e moccirowo Qur'an e waɗowo buy eto kono hara sina tuma hoddirore nden hewti on tigi duumoda e mum wonda e mum e duuɓi heewɗi ma woɓɓe tawatode jarrabuye o wonino e ɓanndu ndun tawa nangi ɗaɗi ɗin fof iwata hara ko doole ɗen ɗuyto sa ƴetti ɗum fewndo nelaaɗo alayhi salatu wassalam o sonnaajo yanaynoɗo faɗɗe o wirto ɓayonni nelaaɗo wallelam mi ñawdo moccanela ɓe ndaari ɓe tawi hihi ko ni ko nawnaare seytane no nandita ma inne wano jinna wake ni nangunomo ɓe maaki law wawma toranade Allah iwa few kono noon ko a wondude mum ɗo hara a yanay kono a wirtotako joni a yanay antu gerdon ɗon ha accite kono hara na hakkunde yimɓe ɓen heɓoya aljanna on ko ɗum ɓuri o suuɓi yanugol ngol kono hara o wonda e mum ɗon ko mise ɗiɗi tun mi addani en on ɗon ko wondunoɗo e jilbab ko suumunoɗo ɓandul mum ko wowrunoɗo fewndo nelaaɗo oɗa ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam kono résumé on ɗo ɗiɓe makani en ɗin ko ɗiɗo wondata ko ɗiɗo hiwitorta ko ɗiɗo janngata hara ɗa mari gomɗinal ka ɓernde ma nde ɗa jannga ɗi hara hakkille ɗen no tabiti gomɗinal ngal no ɗon hiɗa hoolori Allah wona ko wowlata ko wonma hewde ko sa waɗi Allah waɗira ɗum ɗon sabu an faamude ko haray ko ɗum ɗon woni résumé on wota hakkille ɗen jinndu ha min hila wadde ɗum bimbi kikiɗe mi janngay ɗum ɗa kono seytane no lorrinmi ko ni haray hino wonira noon kono noon hiɗa wawi heɓde jarrabuye nder mum seytane ara e sa'i goo hara a waɗali maɗa weltindi ino jeeya e hiwitorgol seytane tertagol monagol mono ha si a fermi sa faala ɗa hunji Qur'an ndu naata e ma hara ɗa hunjinde fof ndu naata e ndu hoɗaka nder ɓanndu a tertoto monagol few siccugol ɗum no jeeya e hiwitorɗum no jeeya e hiwitorɗum seytane hara a wewlaali ha feƴƴiti weltoɗa ha hara degré ala ɗon kadi uddita e dame ɓanndu ndun fof dame ɓanndu ma ndun fof udditoto si seytane fokkiti ndu naata e ndu yaha hanko ndu faala hewtude ɗum ɗon kadi no jeeya e mum e ɗuuɗugol tabitugol ko bone waɗata hara bone on no ɗuuɗi ɗo aray sifa ɗin ɗon fof wota e waɗu muhadaraji ɗiɗi amma sakkitode komi yewtata ko e maako maɓɓe on ka fuɗɗode maako e maakuno ko haajuji me en waɗa hara na fii Allah
bane sa neldi goɗɗo e innayi ɗon no fecco pecce ɗiɗi si tawi a yaadi e anniye mi waɗay woni fiyo yi'e haray Allah no anndi ko fiyo yi'e waɗirɗa ɗum ɗon haray ko yiingo waɗirɗa kono sa yaadi anniye amma noddugol mo yahuɗa on ka mum ɗum ko anniye fi Allah o aaru sembingol mo ɓay Qur'an nelaɗo no maaki si siɗɗo ma on noddima ko ya yew sembinama sa yehi e sembingol me on anniye hiɗa a yoɓori ko okkatamo woni koye juuɗe makko woni ko woɓɓe goo no woodi laawi buy ko kanko woni wadde haajo o kono hino ɗo koto makko hino ɗo mawɓe makko arugol yiida e ɓeeɗo hiwrondiron men ari sembingol oɗo ɗum ko sembingol mo kanko taw holla kadi wona kanko tun holla menen ɗo kadi komin gollideteɓe makko ɓeeɗo kadi teddiniramo sabu ardu mon dow ko ƴettoton ɗon jonnon ɓeeɗo hino ko wallitora ɗum in tindina wona fi Allah ko laawol piiji ɗin fof no mari laawi piiji ɗin no mari laawi donc wota en waɗu muhadaraji ɗiɗi haray ko pecce ɗiɗi wonata koko anni e ma Allah woni ƴettude innamala amalu binniyat si a anni ko yiingo haray fi Allah yalti si a anni ko ngo sengoɗa haray ko fi Allah waɗirɗa haray ko ɗum no assalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal